hobburun qalle kem masdarin ni wa'idunga gongonde khosire wa'ada kem masdarin ni wa'adunga lahidun kinanga araw konna sudi wa'ada Allahu al-mu'minin wa'ada Allahu al-munafiqin amma ganda i masdarin tabana i suga bu qotebe in tabana wa'ada Allahu al-munafiqin kem wa'ada bu wa'idu yayi ara munafiqi yugun gongo wa'ada Allahu al-mu'minin kem wa'ada bu wa'adunga ara nyinan kini mu'mina yugunga ara mu'mina yagaru Qur'an ni durangana wa'ada wari agar hosiren to kai amasdaruni wa'adunga agar hoburen to kai amasdaruni wa'idu ya kin ambe ga wure ko ni sa anya wi baka meri kunduga magata sura tara nyina ko kalleni gongondenga ko ni nyina hoburi nyanganu kalleni gongondenga hosir nyanganu kalleni nyina mafhum bismillah بسم الله جنات أداء إنينات أرجنا ورننا ورلقم ورننا كن سكان سنورة دومان نيا أرجنا كيني أدو تاغو دينغرانو طيبة في جنات عدن تاغ أرجنا كني ننتلاني نينات دمية اللي الله تعالى وكيان قرى دينانتا جنات عدنيا أيان قرى مساكن الطيبة أيان قرى جنات تجري من تحت الأنهار رضوان من الله الله ندعوكم مع كيان قرى خنسيا بسم الله ذلك الله ندعوكم مع هو كتيجي كيان تقين العظيم كيان قرى غني كنا كودا غني مؤمنين يكون من دا يغرما يبدا سري من يدو هاي الله رمؤمنا كو نام عن كتون كو سيسا na munahiko na magan kutonko na kabanjanko ni sire meni du hay angodo bangebe de bi nga anna ke mo gonda bari Allah sallallahu alaihi wasallam allagati wa masakin tayyiba fi jannati adin ti tawra linge ne gamundi awa tawra senne awa taqin arjanna kan tiga ngurin mani adomit no dangani aw arjanna wono jingo wurnu aytindo sanka sonu ngure addu mantenni ngana awala ngala ke mogodi tel ke ngure mani ati dangani ati sanka so yugani addabarin tongo lulu bane ken sanka so no gondi tanyere kawadi kunsu dabarin tongo ya khoti dumbenga ka suga wadi tanyere kompe wadi ken dabarin tongo imrodi qallinga kompe suga wadi tanyere awa karaga wa nogondi karaga bane suka ma tanyere baydo wadi nga couleur nta bana awa baydo ga wono hurli ayni bane wa kama arjanna couleur nta couleur mogondini anga na kame couleur bay me kama asu kama de anya ga wasuya kene difference nga ado duna khalina duna ngana daranu hilli bay antan toko awa kamuranken ta sikanga wurna kengali me arjanna ngana kame darab bay anya ga wasuya ken difference nga wa kompe suga wono gannan ka hoga ya tanyere yigande nyoke wono yigande nyoke sunno gondi tanyere yigande kalite wadi alla komen wo ke su yigana arawo kunyene ke yagare su ka honde nga dome alla da kuni tongu tongu ma gara ko mo be kinene ken tawra sire ken no kulinge anna rawal jagane amin Allah wotini arjanna dun konunda kebire nga tirni ni yalli ngara himbe nyaaga da keta awasewa aga dungeti kuyenga wa ma honne go himbe kumana annako wotina Allah manni uganta dungene tike anke mpay gara himbe kini okuya kemme makni tak ho hina
basa anda hokkino kuya taroma me mugu yagema me wari harama domi yankana taga honno godi hina Allah wotin da harsa ngorno hoy wo kina gai am pasuke suya wotin Allah manin pasuke a wotin dangane uhillu alaykum ridwani fala uskhatu alaykum ba'dahu abada adhimbe gan koto ke woni kinya gada kenni mani nin dunga yin nyankandi na ka kamma ken wure ni ngen tagari butu aga wure kari kinya koto ke naam kenna koto de ko me ganya mo andi ko menye maga ampai tangono aranke dunga halle arange lahido halle andalu ngara kota be awanjo kun kapa me nambuguni no ko be analu ngara nangara no har andalu ngara anangara bane ke yimedi har bandari manari har bane ngara ke lahido be kini ngorni dunga nyankandi taga butun aga wure kare abada kinyan ko to ke serenga hohodi anga ma garanti am bakran tawo donc kinyene ngoni garanti ngina gai na sesuru ngina gai anyime papier nyina ma ngina gai kenanya min denga ndaka butuna aga wure kare abada on kinyan ko to dinanta aga haylunge sudi no takhalla de bismillah يا أيها النبي يا النبي مكين جاهد الكفار أن كافر من جهاد تكهنا والمنافقين من جهاد تنيننا واغلظ أن نبرغتو عليهم منافقين كوكما نيغو نيبغو مغا موسى سوراري مغا داري بريبي إيغا وادينا كيدا ني اللغو ما إيغو بكا مغبي ما من السابو يغا سرتنا كنترنا مغبي بسم الله ومأواهم عتيمنا عند كافر تاو دينغرانا جهنم كينياني او جهنمي وبئس لغري المصير نقوم بنو كينيا جهنمي يحلفون كبيرا منا هغن تاو منجونغن كيبيا اور نكون كونو دغاني عتيمنا هغن وكننا بالله تعالى تعالى ما قالوا بلا كيبي نباترام بينكو انك كاندانغن دي خري وكننا نانتي ايكم ما كونيندي ولقد قالوا كلمة الكفر الله تيرا كودي إذا كاهرا كون سهنكو بس سهو سهو دانغرا كونغو باني أنيا كاهريا كمغرا كوني مغوبي وكفروا إتي كوتاي محمد كوني غو كونا مغوبي كوني تونغو هاري أكو هاري ينبسوكي غوغا نساكي كتا مدينة نيا مغوبي أسو بكا سرا kuni kahira on digami kini ngini muhammadu duran digami he alla gara kebe ko ada tana ko ada da kenya koni bismillah wa ghafaru atikum bayga kafirao islam kum ballede wa hammu ikum pammi ti mogoy lam yanalu interni himbe imme kita nam pammi on alla fanin jambata gari ko mo gara koni mogobe bo kundi menu nan kuti awa islaminu jama ka huma dingra nunga nan kuti islaminu salli dingra nunga nan ka huma me ayo oy meno kallenya kundu nan ka huma me umma jakkan kini qari oy meno kallenya kundu nan ka huma me umma sadaka kiniya ho wani kundo kungulluya oy mena kenya kini oy mo nyana ke wa hamu bima lam yunadu ko suni munahaganu ya golle ya kebe ga jope gilli alla faren kendi بسم الله وما نقموا الله تعالى جي مناهغن تا وما نقموا وما نقموا واتي إما هو بمبغن الإسلام عندي ما كانته يعني الله الإسلام من كارندي أدي فاري من فضله فتون تقوم هو قلنا أندرك هل islaminu kontonte nyallire inya munda into ken konte yadi nga alla ri farenda islaminu nya banai sabunun suro warjagun ngase gollun suro e barke i wara jihadi ni me hokitene ken diminya ni di
ima ya munda kenya inya munda in to halanka ko kedo miskina ko kadi Allah di faren dai nya bannai ya subhanallah kebira Allah banar da sirinya bannai ma kada faren ka haywa wallahi Allah na sirinya bannai nga faren to on konne kedi kini faren daron ta unyi na darajan koyoya na maqaman koyoya nanti Allah faren ya to onni tagandin dana Allah to onni nyangun dana Allah faren to onni tagandin dana Allah ya wanya na nga faren ya wa tagandini wa ke tagandi en takutini nanti awono wal mantano ay awo yuno wal qasim akama ngile halle wal qasim keblanga anganati Allah rinku anda haqiqan ko angati taganin danan ka hanarin ku amma gare ko de anda digame ko himbe ko nengo digananda wala wal majaz ibn islamin dinda kikkita Allah farin barkin sabuda manna kita Allah di farin barkin sabuda andiga mege antake aya no gondi de do nga diga me go aya no gondi ken konne ken sirinyani ken konne sirinyani imbe sirinyani ko ngana hobren hamo Allah ti hotana diminda munafiqun ma Allah ri faren ga islamin nya banai kinya dimini di kuma nan di Allah ri faren ga ken yin kira khairiya anda ke diga me menya ko ni ma Allah ri faren ga ke khairinya kuda anda ke diga me menya ko ni ma diga mure ko Allah ga faren daruna dago be sembendai anda ke adarona ke menya sembendai islamin ta ku koni ho wasawura maganta faren daron tawo arwa kanuye Allah gara wara yuke bedi an kuna to ken yuke ona ken fam mo sire bismillah wa in yatubu atinda tubi baka munahaunga yaku khairan kin munyana hoy agam pasangunta idangani de inda halla koy baka tundenga Allah na munahagenu nyangang kada ya kin torantinni duna de tikarindenga la kharadi imbenga ati amanya gilli de mandanai ka aw munahagenu danga ne kengo munyendi de awama de mandana tinte ma hollate ken ti dangani Allah na ti wogilli de bate igo munaha ko kinyana himbe nu sabura na to ko hangure na to daron ta gondi ona to awadome Allah farin gati odo kusun kuti Allah tilla iga nagri de bate kullan har bana suroni da i hollatendo i hotintensu bismillah wa minhum man atu honun qawmuna hagenun di parce que oti ke sura honu waqili timuna hagenun sura basan Allah munahakun nyakon ni himbe nu gadi ago jukunu be nu kun wa minhum man aw juku be kon ni kem palle ken juku trinka annam ko mo wasri aga wandi munahakan juku wandi ba Allah subhanahu wa ta'ala anta mundam mu'minan nam breti munahakan juku ga ayona sabu awango le mono didi atu honu wini هدى الله كن الله تعالى الله لما إذ والله على ندوك يفسون تاعنا موغرا أيوجك مبني موغرا من الصالحين أقول لكم مسروما بكي خان الله دنيا كي كميو كمينغ والله دموتنا الله دا أنا كين ينكرا مكينيانا كم بوني فردين نقصوا ما كم بوني مستحب نيوا أنيان كن كما فردين nambara kenyani mogondi kenya halle andangani kenni munafiqin tagmuntiya anga kenya ngira Allah muke haqqa sallini muke sumunu muke sadaqana muke khairin yana anya halle anda anga baranyana munafiqin jukunyani bismillah falamma atibram bi Allah ta'ala garakun kamanungu ifasamun daunga bakhilu bi ikusaga kutungana tifasamun dauke iri halle ko Allah ya maryam batinga ikunya uriduna inya balli yemui faqabahum nifaqan atikinya sabuni ki hallenya idamaniya munaha usabatinte
في قلوبهم يصندمني إلى يوم مكتا كوتن بي يلقونه إيغو الله تعالى جمال لما بما من نكي سابو دغني نا يصندم لقن تغتوب تغرو ناري قري من سابو أصابوا منهم أخلاف الله ما إر الله سوغي هو الله يدونا إغرق الله يدوني أدوهن سابوا مكانوا إغرقين غاران كتو ألم يعلموا يلي أكم ماتوا نجد الله تعالى أو إغندون تدي أبي بانغاين تدي إندي كنتو إماي الله فارم كتنا إماي أدغنان ساقاندين دو جاكم باتي وأن الله يكم ماتوا نجد الله تعالى أياني همون دين توانانا ima kentu munafiqin ta kentu na nya qurayn ni suru nya gamure mbane khalle alla ya ganta kenga kini walla ki ibrahim kini munafiqun ta mun jingu sero sere angara hosren ta kengutu manda hosren la hidungutu anga manya munafiqin ta mun jinyani ki yang qasa alabatu ya ibn hatib sahaba sere amay bakka jaman salliranga amay baka jumandi aw misirani daiman ahin jopambo ko tay Allah farinda korosi salamu alaikum gananya bani aw baka Allah farinda na te hulane manni ango munafiqin gulle nyana munafiqin gulle ni mani anga di salamu alaikum bani annagidi baka subhanallahi tanji kendo siko ay anda kinya dambatiya himinu ga nyana o ti sallim yani fardanga kinga nyime bana nyime نعم صلي يعني فرنا نا كوني صلي غنيا سبحان الله تنجي رسكو الحمد لله تنجي رسكو الله هو تنجي رسكو انك كمندين تمندي اكوني صلي سيرسو كان اكل كرسي يقرا صلي سهل تباني كون تاندو ارجنا نغما كلي anga mata walla wuri kenya akoni sallim pallini do jabi wakati ni anga mata walla wuri kenya na'am salli yani fardan nga sallim palle khairi gabe wono anga mata walla wuri kenya kibra munahaganu nyakalleni alla fa anto on salli asa salli ni donc on reni sallim palle na usa gidi baka kuma no muslim no nga jandenga ni donc hi kurumba he gili alla faren keni munahaganu nya golleni alla faren da krosi di bate sala batu garajo ba ati yuwanya kammo anda munahaganu gollen jo pade ke mureni angara wori sero seredi angantanya na sharia mujibuda munahagan golleni amma sharia mujibu honsudi bire nyugo no ke wajibi seren kamma bire nyugo no ga wodi gananda on taro kina ngana nyakko mi kinya gani sallimu ko sirenga assalamu alaikum gana bane besu ngidi baka la aro wajibi seren nyugo kamma awdi gana seren nyugo da nga ken ko ni halle nan sabati salliranga na wuce na zikir nu kunya kenya seren ati Allah farenda ati mun piti munahaqi ko mi korinya ni liga ndi nyake iramba ne ano maga ngira worni salli salabu ngana nya bane kendi ngobaka ngakina ka wo sallini kebren Allah nyaginda ana warje gayru bante kininga bo haygara kebe ko ken sharia mujibu ya ken wala ken wangna nyana sharia mujibu da kemti basiya arikata Allah fare ngati Allah fare Allah taala nyaginda anin ngarijaga na bureya Allah fare ta dengan ari salaba ati ampinne e nguhimbe konanda honne be gawa magangara wo abarkan saundini kennan pasanda ho gabe angaranta abarkan saundinde aywa ahi khari Allah fare Allah nyaginda anin ngarijaga na buresa Allah fare ta dengan way haka ati yankin ni komi ampinne ngirede honne be gande sirem maga angara wo Allah batun kenni na surondi am pasamunta aganda gabo mo go yugori angaranta Allah batun tay ke manya de tahilandi tahilandi Allah farina hotuna kaya ati salaba atantin ge me hayni ge go mo gobe konati kamane be nge mo lamini nyonkinga wa maga nke andal lungi dangani nanti gide suhaike inya kangenga na nyinke kallenga wanga na diga no kusuka indiga dimbate wallahi wanyana
ngira ken to kono ke bi nga nyaaka dinga bate nga ari khari Allah fare ngara ken sehega dangani akuna Allah fare na ati maulla minun kunati kamane bi garan qiti tunga wallahi Allah gan na buren kiningedi ngobbe su haqqe mugunnadi ho ganin na buren paqe ngasingni Allah fare kanu maniya haqqe sigin balago ngagra Allah hidum musuka nan kunatai Allah fare nda golin da bari ati Allah nganya gana anna sa'labatu warjaga na bureya ara tamisu numara e de koy quro keta debi no ligi ari tamisu la to honne abugu kampalle nga ara tamisu ndiga holongen nyugodi wo gabono koy qudu harsa keta aga bugu kampalle nga dabanu ngabo aworne sali hanan salli arul lagasara nga huturo ndo sago hono lahajri aw kenyana gorunga agabo nangabo Allah to debenga atoko maniya juma o juma aworni debendi agabo nangabo adiga ma gunnendi keta kendi hararan darni juma ndi khari aranta de jaman ko tanunga nga juma ko tanga ndakni aw bakka gunnendi aworni kililla kanga himenu gara worni juma ndi aw kuntirni ni iti mani lengi mani khibare nga ko tay Allah faren simay adi sa'ala batu khibare iti Allah fare sa'ala batu atamisu kwani de lengi tamiso be ga wa ma inta to gono holonge bane di Allah fare asimi diga menga atinga rahim be ko salabatu hinengo imagri kem mo godi basagili yede himbe ga sabu amma baka misirendi anya sabu haral lantarni jubang haral lantarni ajama gotan ngaka amanya golenga hada wah jakali yanka Allah farenda Sulaiman kengo ado Juhayna kengo ara kunki ada ikhram ni jakam mogonga kewu haqqe yalligene ki jati haqqe ganda anda kembaga yani ati dangani qadangi sa'alabat bun hatibiya ara yugo koni dangani min bani Sulaim agani hilli jakal liga idda mondi agalli do yereya idangi do sa'alabat ya ila jakam munda maga Allah farem bataqe be gawi maga ila qara ati ngema ke famu de nge koni maga keni sagalle nyei kero sagalle mo maro habe anda banga ne ke kini anda ke kini ke ti Allah bi de ke bi nga ati qadiga hina agana tlabati bi agana sage do yire idanga nga gilli Sulaiman ngami wada gari xibare mugu kenyi meda hay daba siru benu ga wo amga ari sugurani wara nanti iwo ke kinni Allah faren sirunga igari bane ari gemuti kunga igara kengari iti ay kehe aywa daba siru ntanya na jakanga komi ho buru ntanya ne mo be anda ban na kando nyanya na ke de sharia nga ati ay kelu ngi imada ila iriga idangi do serumo ira jakanun liga sala batu gara ko mo be ti qasagi agana tla isa gande mburo no ati mane khari khara darege ko ngenna hay ko ndude anda dare be hay ara khara khari ati ko ni keni sagalle nyi kero sagalle ngo maro habe kebire khadiga hina ngum pakar lam mun ke khibare ni make famu isage Allah farin gari wari bane nani hari masahe arasala batu arawu nani hari masahe Sulaiman kebe garan nabur sire ngari kane nanya ma wajibi akamma ara duwa unya kendangani kebire nga ira kibaren ko na Allah farin tuindi himuntega ya Allah farin ta himunteto ay gara ke ko nani harum masahe hinaw Allah farin himunteto de ngasrebe gandati awa tuti dui Allah takenta di ken kamani yangara ado srebe gantati anda himbon tetu ari kesumba na himbon tentu ambalawndi ken kamani ngahana gara hinni sikwai anta har bane to ari kesumba na angara awa tuti dui Allah takenta di angara Allah faron himbon tentu Allah ratu indai kedi me sumanya hina Allah farenga ma yaren ko nani haruma se
himmo de bidiga ayanda ko da on kharngen jopal lengi wati be aganda sage katti iwoti ni kundu himmo de Allah gara kara igori diga be ko naken kara inda ke ko angoti ni kundu ato ke modi no aya ke yanka aha lanti ke yo haygara himbe nya su ga watu de wakini mun hakan tak mun je ago srebedi andu qoto anna bukande Allah gana kenyi na ngo kenya na kenga husire ni andu qoto anna nya de anga manya nya mun haga wa Allah sallallahu awta gum jaqoru sikki koni munafiqin aso mi ni kinye ati munafiqin ngana sehe aw garna andal lahidun kini awa sogini anda sawra unda bari ay mo jambede donc munafiqin jukku ngaben de nga suna mi ni kwadi ti sikki ga nay himbedi munafiqi mande bani ga ne serebedi munafiqun jukku bare wandi serebi ga na sehe ara garnya kutulu aga na nyina nya awa sogini anda duntinga on aw jambede kem palle sala baturi ari mo onko aywa Allah fare ma to bulliga ama jakalliga ati mani sabura ati Allah rin kabannan jakalliga aw qarunu aw seymu tuna wasan gini yongolan kamma aywa aidu utunu abrimbir ni sende Allah farenta da Allah rin kabannan jakalliga mani sabura Allah na himon tentu Allah watu ari arakinya na koti tubi asundo memako ari mani sabura akanwa imagari kititi yeretegi iga wodiga ni karini na bure keme suutu hinsu ibenga ni kembeya ara kenya inna buren tangaindi horen tangainya sabura ama nya tubu sabura ginda gara nya tubu sabura alla nya tubu ligana akemba ni kama munafiqiya honu tubu ligaw anda war alla gama ken tubu liga awre yani alla watu munafiqiya ni amari tay jakka kiniye lumoye sabuda jakka mpiti tongi islam agondi anyere tegiya angma sagadan palle angu kalla akanu kenye ni sabuna Allah fare ngama to ariga te Allah ri kabay Allah fare ndangi abubakar kiyendi ari khari ari nawruku garambuti Allah fare kama ngile ken qatilla Allah fare mahimbe riga ngena kelliga xamko abubakar fati Umaru kiyendi ari na buru kuri kari ken ga sage ken diga bane di Umaru fati Uthman kiyendi aru na buru kuri kari ken kamari ga afati Uthman kiyendi ara wunga ben kita na buren gaben kita khalla gara amhar bana surana بسم الله الذين يمبينوا يلمزون المتطوعين ati awa munafiqun tanawuno kunni yemunye iwo baraje mundanu iwo kullebuno gilli mu'mina sirunga isradaqan donni do yem qallebuno kunta ho kitana illa juhudahum maganda itampi haqqin bane pe ido kingandari sirakin allah wa yasakharuna minhum idan ngi kunga سخر الله التي إكدا إنني ينتقى إدي ولهم عذاب يانغان قتي ومنا حقني ياندغاني عليمون كن تورن دني هكذا ادي كان منا حقن يكون كونو نينو
golle nyani kenga himberu hokabe gandari on keni du ko ndai himberu honne gandari woti ha go ko khalle go Allah manna ke la ina ngi ko alladhi an honta gabon Allah da nyangunda nan nan yandron khalas yemeya honta logono Allah da akini nan nan yandron khalas yemeya Allah lahi be go golli nyanga nan ngolle nga kene khalas be go wa golle ni Allah himo kenye kenga nda qoro har kini qalle nga magabo an han qorendi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu aro wujunun naqati dirhamedi ati Allah fare wujunu segiyani maga naqaton pay inda kin sumu Allah fare awara Allah kilendi naqato bane inda kin mara korenda Allah fare ta dangani ati arna barkiran andangani angara kebe kini Allah arna barkin nyangan dangani angara kebe wara an korenda Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah fare nduwawu kenta kenne de Allah sallam agara ke ko Abdurrahman da ti arna barke hodi angara ken saw an korenda ana bure ke barke nan jidi ana bure ngabo yengo tinuti himbe an kene ken pay mani aga fati ya garun nangati ya maga igara tagani segunden kiniya ya garu kunangati ya igara tagani segunde ke tagani ina gatro menaga bane qalle ado hogge madi agar himbe kita kando nagondo sinundo kentana tan sege wujunu bane sumununge mikinga min qalle tan sege wujunu min qalle ken tawranu hilini manimi atawranu sikini manimi atawranu nagatini manimi anga tunu kendi anna wuren pakengani himbeya hari sisa min qalbani ngoroni manimi ken tan sege wujunu sege wo tin na wure guminga anga da ke français fanga da sisa ha ken yagar banen qallenga tagan segundendi angarin ta gondi ara kome be horo tanji ke wujunu kome Abdurrahman ibn Auf ara kenya horo angarin ta gondi kome banen ngure na kamo tanji ke wujunu kome agani fatin agara wasiye be nyaati tankarage wujunu dinari wujune si iganda kara ina kengara Allah kilendi abo atinga na kara na badrinka kutube togo kebrenga ira jate badri yugo kamu sikilo tamuru siko ira ni aken fatihalle anaga mundi kamesre wono harsa atike birenga serebane ina kamun nagati dinare kine serebane su kamun nagati tawranu kame inga bende ati kharinga na fati alla faren kago mu benu ga were ga makama ganile hina wo kebirenga awa nago nyugo wono kara kenkini kunga yagare na maninya na nago ina nago ke gaga kamun nagati wujunu dinari wangna hay kuga bugu nagore anawre bedi nangemuti atagande sikandinga ona nya nangemuta yimesa kena bre gabende donc hinni hilloy sala basura mundu alla fare maga ana duwa nyida ala lahidun kin alla nganda kita duwa njabi lahidu matime al tiken sabuda fa akhu nifaqa yan nahya on sabat nda sonno mendi be kera hosire nyanya nda ke kini alla inda ke warin korendi amati alla farna duwa nyida de alla fare nyimira duwa nyara ci duya amma lahidu khana wuto alla da donc différence wo ido mena e muna ha ganon dikeni du ko intesa hori
abu aqil ati nge wuri aywa annaki hamuni ni gayi nan wi jibu ni annaki hamuni nan na on pogume ni wonna on minindi ari musu muru hili tamaro ya Allah fare nda bani dorin korem maga ndo bani li annaki ni Allah fare nti na riga indiga kahu be sadaqan tamaro nunga idiga sanga kama isoyi ke koni Allah mani hajuna ke e anga wi golli ni an ko hota makte muru hili andara ngi nan korega Allah manake latila Allah farandi ittaqun nar wala bi shaqqi tamra andu tanga yimbenga golle mbono mo har tamaro kete maga dabari wa kem mo gane andu tanga yimbenga haranga ne tamaro kete mem posreya walla ndana donc ne kenta golle nga golle nga bo yendo aga bon bala una golle nyanga nan sonno menya maga keble nga nakumun kiten kutu kinni munaha on tak manjenye Allah hamin take maken du ko ndey bo keble nga antayna kem mo godi munaha no golle ni kem bismillah استغفر يا رسول الله أنكنا كفر جسمني لهم إدعني أو لا تستغفر أن ما كفر جسمني إدعني مكن السجن ديمو الله فارندا أنيا تينك الله يهي مغا والمن مغا يهي مغا أكيد كقول الله فارندي أيوة منا هكذا هنكمن دين سقومتو ننتي إنيا هذا مغا أنا لويندكا ننتي لننكورو o kebrenga ngemi gara himbe sugandi motina Allah nya haama ke fara sireni Allah tinge kono ku kabaran goni Allah faranga nati mo be kinyani anga tinna nya he ngati na ma ya henda ya hene ati kebrenga Allah nge koni sugandi nge ma le ya hima bismillah in tastaghfir ngati Allah farede atin takiri haranganda kafar gesi mundenya idangani harita tanyere Allah taala ntayam pene idangani de na sabun ya ikunga inya siru ya kafaru billahi kafra ta'allai adi farenga Allah taala anta yemun kandana kuma ne dinan bakanu de ati Allah fare ati madunge ya ndan nafiqunu istighfarun sugande yambu amma haranga natin nya hima tatanyere mbara aywa ken ngureni lil mubalaga haraka ndaga bo mo Allah farenti aywa nganda tun nanti nganda hoka hotanyere nga Allah o ya hene nyanyana nga Allah ra ko yinga hari andaga bo mo inda ya hene timman sabura ta kahirawo tibra serenta tin Allah nya he kahiri maka ay migra kahira ndu kimbira nga qari tubi kibira kinyana saharenga بسم الله فرح المخلفون ati digam balinu tabuk I nyakali بمقعدهم itaguyenga alla farin diga hallin basa ikunda koni ina jihadinya tina burunga ayi menyonginunga Allah taala killenni iti me dangani لا تنفروا kama gabunan diga jihadinya taw yaqqote ngade قل ya rasulullah ngotini dangani jahannama yimbinga أشد حرا binyan qoto tawiya لو كانوا akida ngandi jahannama yimbinyan qoto tawiya law kanu iganyana يفقهون iwo ken famunu imay to ko halle tawiya ngadi فليضحكوا وليضحكوا كبرنا أكيد أنني تين سويدنا دي قليلا أيوة نانيا هن ونيا وليبكوا إن لا غرا لا كثيرا كبون دي جزاء عاد كبرنا إدنا سويتنا لا غرا ويجلي كني توارني بما كون سابو دعنا دي إيجانا إيجو كن قولني كذا تابو إيجانا يوم بقتي أراني كينان تاو سراهن اللي نيون كمول لغيا موندا وكتاين تانو قطعنا دي anga jarabiya iminu gama diga ima har suno amuna hagenu
an kama diga wa ke yo an pasandura sakalege kina to mo bru Allah ya mo on konni Allah fare na gilla gamar himbenu ga wono imma sala adu ga wono himbenu konni go kono mo wono be konni bismillah فإن رجعك الله ati mo lamin Allah ndan sire sagandi إلى طائفة katta jamaya منهم aywa gilli sirukuya فاستأذنوك fasadanuka angan siriganda sage katiya ni yugo nyino inda andunga mundo للخروج bakke ndangani فقل kebire angoti ni dangani لن تخرجوا aganta bakka معي awaka pingede أبدا onde gajenge tan angoti na ay ولن تقاتلوا عدوا aganta konne gajena kapinge إنكم abada innakum ankunga رضيتم angundunge بالقعود titagu yenga أول tahana مرة hananga فاقعدوا kibrenga angun nan to مع ta الخالفين. kappa digambali nunga elle mundu yagaru kharakun sede angun nan to kemmo godi kibrenga awtini tikeya Allah faren sahle ma ko kundu nanti adi ma ka hu qadi khairi jamaka humarai ke halle adiga tikeya nanti fasiqinu adu Allah kutanu la yurafiquna wala yushawiruna serem maginya itralle mai maga nya insha an shawar ndane bismillah ولا تصلي abdullah ibn ubay nafiqin yung mankige ahiga fati madina qabla quruhi lawono awsud khazraj ke kotanga ayana khazraj qabla yung mankinga oti amuna haawun me me himbe gara sabu yung manka ko kanu nyani adange mo obre madina gonni ga gemadi i worni gemu konne di i wa kinyana qabla no kusuhi li suyum mankenga alla faren pin ko nembugo nga ibulisa selleti nda kama ama alla faren pin pa mu famu mo sirenga ngalli ni ayu mankenga ki qahana bugo kembirenga ke nyu manka ko mbono dini akenda war kemmo yadi hubu riyasa ra's kull khati'a kana nga ko kanui ayani junubu bulen suyun ko langa ama Allah faren pim pay ti hakaram pay ndenga ama jukum pay ama se hum pay Allah faren maken dabari ama ken golli aya ma bugo kenga ahi hitikenga akinyanti aga sere sugandinto kahira on nondi aga ndari tubi do me khare kenyani aga sere sugandinto nga wakada ahiga fati ke ko tanga lemme wa maga ken islam sire islam nyinema ken da Allah faren kiri tali salli ihawai ara mundu Allah faren ma ay meni doroken kini indiga ihawa kasangadi basin dadi Allah faren da kiri iti Allah fare angin koni anda salli ke mani umma la ya sukita maka annan durgen kinni ke mani sabura na kasan gadi agar himbe nya besu ko man dengatu Allah fare nti dangani qamisi wa salati ma yughni anhum min Allah nge durgen alin sallay kenta har bani surun Abdullah ibn Ubayd Allah nagani والله إني كنت أرجو أن يسلم به 1000 من قومه والله نرى هم بيصبر ناجيني نقدر كده نسلك أو نسوي نوجين سرين إسلام سري هم بينوغني أمو كده نقدر كده نسلك أنترنا هربان سورة عبد الله بن أبي الله نغني nga wallahi nga simmana ngi droge ke Abdullah ibn Ubayya ali ngi salle ahurenga aw ngana sabu ina wujine sirenya islam sireya ni bugu munaha gundi ni warakli siren kama aw ngana ken sabuya wa khanya ken mogodi
mani sabura hakiran nyaw golini quoi jangi ni okudang ni Allah farangu kunda har bana he anna logonata anno wala hubrinya kama anno hata baka hosrenga kallenga kenyanyi me yangi mi tan sallanga anta dur kenalla aganda o sorranga no kenyana hakiran da kyawari kenya sawri buda kalleke ya agani himbe konno da ja kempe manna ke sabu Allah faran gari dur ke kinnan sallai an usre mo hoygo sabuda hoygo nu nyaye anta ho sorno kedire ngaw hakaru munini usre nan simme ke mo sri higa bedi an usre gabe walin tlekun nenen lalli agollun sege da halle an ngani akuma ho burebe kanna nangarai akona hubrebe kanna nangara da bate anga nyini ay mi ko mona hoyugo nya kendo akalle kan tabana awt nan na himbe sre anga ina ay mo ko mona nya aga tanda sre awange ngalle ay mo ko mona nya atu nanti kebrenga asri ni na ko nangara soke nyadi madina munahirun da kiyatu abdullah ibn ubay karahalle akendi allah faren biti hoy asre akenyi med adroke akra halle asalle hoga he kuma ga ko ni mo gobere man sabura Allah faran doroke na lakina man sabura Allah faran nan sallake hakaran dem pakarunda ko ya jaja ko mon ko bara soke nyadi donc seren nan simme kinga ihinundi annake mo goto ampinundi mo sri sere gabe wono ana serun Allah hobure nyai ay mentanya na ana kumbulenya kutuna ga kane ay mego jalli ne mo be a kem mo gonda barni kebran akamanen korosi ay mego mo be awanga la himbe ya gantanya na atodo ay mego himbe nyana bitendi angaratu kenya hen nyakalle bismillah ولا تصلي جغسي دان كن ما صلي يبان سكما جل مناهغين كوني كينغا كرا ابدا لنكي خلم بالي عندك قرنيا كي مسابورا لك ذاك كين عند اكم بكيد ما مي خري ولا تقم حرم مغسي اقبر دامرا ابرو ما دغ بندان بتي او زياره ما دغ جورا اتقول إنهم أناتو مناغين كافرون الله تعالى علي فارنا إكرا الهالي يقول فاسقون الدين بكانونية إكرا كم مغولي كذا اسلام انتصل لنكاهري أنترا أجنا جايا أكره اللي أنترا جورا ننتي أنو دواو وقرنا أرنا هندين كيندي أورو كين جورا ندي أنت كند برني يلا أتوقع ما مي خري وهيمو كم مغويا كمان بسم الله ولا تعجبك أموالهم يا رسول الله مناهر النابرون مغالون الله لونه وأولادهم ترى الله فارغا أورو يمتوني من الله فارغ يا غير بكرة من النابري أتيسا على بدا سيسا أتي والله أنا لون كده أني هاي غريسي موتني نيا كعينا أو نيني نعو نقصو ورا دمبتي لا مراد نماني يمتون أنغتان إسلامية مناهر النابري أني غير نمابوري ولا أولادهم إرمون ما الله لمده إنما الله تعالى ولا برون إني ينكن قطع إرمون دي نابرونا إلي دنادي إن يمكنون نبوه يكون كافرون غني أنا كن الأمور كم نهني نندغمو تي نابرون دي رمنا دنادي nga ati munahaqin naburun dare me iwa gaben kinai nga i toranya na kama antan na hinete abada kamere mega na magalim banen tano himbe ga wa duare magno banen tano himbe ga wa ya mariyendi miliyari ngana ya maga akku addipansim banana ara tora alunge suntadi
asahanta kinai Allah yanta kinai atumainta kinai akun konda liken bana wayi medi iwa munda na kinya dabariya bismillah wa wakkal lakin mu'diqa nani harsa la ya sultan wa idha unzilat suratun ngara islamin suwari limmin gabe na gurin gabe ay meni duhay igan dalla hiya di ikita kedi in dalla hiya di ire mun bange ani duhay de muna kan juko yana di an tubi an sagero halle lemu munyana da nemai na gurin munyana da nemai bismillah gilli sura ganda yanga an agati angun nan tungundi Allah bani na unga ana jihadinya ka balla faringa anna katu dange gumungari inan dungai mundu gilli muna harinunga inati awanna ki hamundi sigon to koire inati andanga ni zal ya rasulullah o to onya al qaidin kama wakapata ganunga ihaiga dunge ikunnanya al khawalid kapadi gambalinu lemundu yagarunga annaki walidi howi maga karon diga jihadinga sego himmen na kunyi me worni hoygo koni wa koni na protocol nga woni nda bugu mo ko mundi duya muna hakin ta ko man jeni bismillah allati ikbirni isonno munya kamane kenya sabuna ikuma la yafqahuna inta khairin killen fam khairin ga hodi imo mo munun na khairi killen bere khairin bote ga no ko no ba ho hon tanya na abada khairi matambe nyu ga wradi am patina tampiyen mutu manna burina tampiyen mutu kenta ngana khair sultanu ba kenyu ga wadi kempo hora ke kana bugu anna muna ha ngari ay mewo boteke sutuni duya atta kebi go baka aho bundini mogobe ma taqe go baka ahatan tampedi mogobe aw kem mo onda barde wa muna ha ta ko manjani بسم الله لكن قصا الرسول كيف يعني فارم هولمينيا أريم مبين كم بتمني كب فارم هولمينيا كن جهاديا سينا برونغا أدي من يمكننا كم عنكو تسرو خير نعقبون وكن دعني دون الله كم عنكو تسرو وتجدي ويا نتقدر